Memo bibia akwaba eba AfricMedia so na enkaiba yensa aka sisi a ene se ye papa osofu Kwadwo Boakye ono ena woda Resurrection Power New Generation Church ano papa yi ade a watoa nananom ewo ensie do ye beka ne se waka enchini egu eno ne enkaiba yensa aka no sisi na papa yi se wunni mu no a ebeye se ye bosome ne miensenye na papa yi hunsem bi eba abonti a na kire se ne gire tintin ma bi wona asori dem wa ne gire kwara timi ko hwe ye ne church ba akoso tro ewo wofre ho a ekofa nsem bebre di papa yi kro ya na mri bi atwa mu no obeka se yakopon efa ne bo wiem na wode ne ko ye no nyame eche no ka white bi etina ka ne church members no mo de toboa na omo nyina enfen toka white enfa ma wo na omo tibi to de man de ya yakopon so ebe show ma na mu pa we kra ba ye Ghana fo bebre edi na tem ye se ana so fi wo pa kire se na ne yakopon e ma o ka white dia o ma ne manifest e wo physical na wa chu ke na wo church members a ye komode wo mo ni sika wo na nei o mo na no meto ka fa ma de papa yi asase mwe de enfa ene papa kro ya so kwa ni pa emi bi atwa mu ba bonte be ka se wo wuye an sabe wo wuye na ni nan numuso wo so wiye ni nyina na yade kese bi e bo no a e ba se papa no wanya stroke na stroke no be se ye 6 months na papa no ye te ne nka yie osofu Kwadwo Boakye osofu bi a emi bi atwa mu be ye se ye 6 years e be die papa ya dinidin ye pa wo manga ne mu ha se nya asem keto papa yi wo boni din kura na ka bofra ketwampo ebetimi acho na chiri kwan a chese enya ni din die wa beji bi ensenkyere ne die wa ye bi pa wo manga ne mu ha sofu yi onene asofo ka yekitua bi no mo de akwankyera obi timi gbe sori ewa church atwase ho na ode ni nyina ede ba wo man mu ene asofo keto aka nyina so asomu a omo nyina papa yi one papa bi a emri bi atwa mu ne yire eba abonten a ne ne ka se na asori no kra ne kuna asori no wajai a enei wono akasa wo ba no etimi ate na asori no ba na din friend no sofo mame Matilda Boakye ti se wono akasa se wate na asori a enu se Ghana fo bebre eka ho nsem ka se mami wukun ye yade asorogu na ache no na stroke so de chi obi a wasen ka obi timi ben no na obi kire no odo na so asa ni gire die ni kun stroke ne ba ye no ahyase de na ase wodo wom na so edrumri bi a ekoye eguguja wo social media ne so ma papa no kra so de ahote ba abonti ma audio su bi kra epiepie yi na papa no ete ne church elders no won ne kese pa say mo mma kwan emma ne yire no emma asori sika ho fi se wonim ne yire ye pa sa audio sini nyina eba abonten Ghana fo edi papa no atemu ye pa che say endi na he kura papa no esanso eba abonten be kire say edi stroke ni de wanya na so afa di ahoto de wo ye nya bi ba kakra no akasa natimi enya hoden a wo ba bonten eba de be kasa de fa nsem ho na ekoso fa na asori ne ho papa kro ye de papa bi a emri bi atwa mu enche bi asa ema nkofo meeting na nkofo akoi na nkofo ne the church elders omo committee omo yo magin se ko omo pamo na yire osofo maame Boakye afi asori de mu maame no nipa ba ku tin hu ko ka kira maame na maame ne de abufuo eba asori dem wo ebedi elders wo nyina atem ates ono akasa kura beje mic ado wo preachie ewo na aso ni kuna asori dem wo no na ekonam so a bibi koka papa ekwaje kire da maame no eka sa fedie onu ankasa onu ate na asori ntie wo twini kunu members ni nyina eje akoda so na asori na de ye hu bebi ekosi ye se asori ni tibi koso se ntimi akoso de ye ntimi ase de ni akire bi ase biem enso papa yi se wonni mu na ne ho nsem kakra metimi aka ma wahu eno no awosofu Kwadwo Boakye sofu ye sofu bi a o manga na mu ha se de na chese wo boni din a ye ka sofu kuku dam asofu asika no omu regret e
wo kuro mu dia na oka ho bi pa wutimi ensa ne ho na konkobo sofofo bia edin ewo ekuro mu sofu ya fe drumre bia na afi ase ne sikasem ekofom ama Ghana for be ka sofu ikura wutimi se wo de ka e county na atimi sa dwendwene ayesa ma wabenya stroke no Ghana for e kan se mo nyina e de fa eye osofo Kwadwo Boakye ho na awia ya na chese entie no e ba se wosofo yi e yade a stroke na wonya ye ne abonten a wo ba be kasa ni nyina na on hyada ni ahoto mu bia sa nsem wo be ye ni nyina no wo boa wutimu se na ensem amene no na ensem ekoso e wo ni fie dem a na wotena se a enye ye nuti na ode ahote e ba abonten e be kasa e de kire Ghana fo hu se onu akasa ni mu no de bote ase wo mu ye then so awia yi de entie ye saka ye ne se papa no wada ni benkum so a kire se oda ye no wan sorry na we na chese ya akoye awrehosem kese a the church members no akoye esu ni dwado omu nyina etwa esu se oh papa wo musa brabo ni de wutimi bo mu beye 80 to 90 wo ya de wose nipa ba wiase obeye nyina no wutimi bo modern yeye so fu we no timbe ka kire Ghana for se wo no mu ni yakopon ekasa one on one oni yakopon edi nkomo nsem we ha no wotimi epemu aka kire yakopon me yakopon eti na hwengam wo no so no otie ni nsem nyina no wi ana wasanso aye ediama papa yi ono nene yakopon ankasa agene kra ede efri ni nsem yi na we na just the church members no akoye awrehosem ede amawo ne dofufo nyina obi ana wodo eye osofo Kwadwo Boakye bia we eye awrehosem pa ye nyina no eye ade a yabutu ye pa eye enya asem a eye asem de wo de wo mu se de Bible na aka se ye nipa so fa so na ye nyina so ye bewu asase so ye dia ye nyina ye betwam na yakọ obia bekọ maako sɛ ye ba ye yamba mbom na so no aya na woni nipa te ho na se nipa na afi bedu bibi no hu ni bio wonte ne kasa bi mu a eno ne na werehosem mu a ewo mu nti we de na dofo nom na busuafo nyina no ye besere mo se ma mo yakọ mo hyede owo ebata nipa ho ye nyina bedu bibi no ye nyina ye be fedi ewo asase ne so na so ebre ene time na wo de bekọ no ene ye kwan ya befa so wo de bekọ no eno enna ye nim na so wo de enim se ye den ya ye nyina ye bekoti papa eye ni stroke na eche no na wote ye no eno na chese edidi mu a amma chese ewie abepie se waka enchene egu Ejabusia we enna ekoya ye de ababesom ewo AfricMedia so enti se wunya subscribe ya na wa subscribe edi amame na wa like na wa share yenim se ya awrehosem de hu nya like na so no eye de ya eno so eye business e was ekoso enti na wa like na wa share na wunua bia wonte ye nso no ne set mi akabi no so ahu de ekoso wo my god dem ho sisi edi ya beje so eni aso na ba na nekua makra ye besenhye